Pagkain ang way pakon. Matchman kalalaga kubur koras, mapakuk school koras na win ponpe, pan pachuan kamalti, sang ranwich, niat mas isa puno, pari katrisa, lau dalan sawayo, mapan kagansan salang kubur koras. Siyam o private school koras, pilanani yang pachuan itawen, kosantuwich. Pakpak yang chung school koras, kumailan pachpacho, niyaway chingalim kan, oso cha pachasali, ne wasa kabukon kan. Korasan kubur kalangan oter pachola takachla wasa kabukon kan metuwecha nimela kan nikamatup kan nikabukon and mumotso kan nimarkat kan osang kabukon kan. Kawait mebtata kabukon pan pachota mor puen kagsawasa kawasak kubrakan. Pakpakuyaw yang korasan kubur kalangan oter kan tipsali nan wasan kabukon kan osang nan moranan sabukan. Pakpak peluyaw yang kubur koras hanggang tatang ke uyapan makalakal mak kawaw yang erway pakon match tuwecha om yang gusto secondary isak tatatang ke hand sanitizer perela aw tatawas ansaon asid takabakop o pacho takach niim kan makam ani gusto mau takabinsalatan way. Pakpak ang kubur koras san kachin tabachewan kanangama o kabarapor. Government papakicha business koras santer kapoilaw tila poinan tuksaw taksan college sak tachingalakan nanstawakan. Laladan sawach say kinchatirak kapansalat tasongon COVID-19 nanwain ponpe. Aw dapanirawa chapan sansalang kubrakan ansawayaw mur kalangan and kubur koras.